Uma muthenya ukuyoirwo ni mihango mingi o tagaturu hindi ya mahanda kuri abithaa kanju ya Nairobi kuria matinda mihango-ini ya guikia ngono bodaboda irikuagira mucii wa Nairobi thutha wa watho wa kumaruturura kurutwo muthenya wa ira. Gukuringanaga no wona ungi mbere na no wina megutha kuri uria ungi gatagati ka maabithaa acio na Atwarithia Boda na iria ikio ngono igutimagira o City Hall mwene amiumite thutha etereire o ituiro amwe makionekana kuregana na watho ucio no marigiririo magakirio hinya ni amu watho ni watho. City Hall nduthi kuhana gota makinya ndacini enecio mayoirwo ni maruru makiorota gavana wa Nairobi Mike Sonko na kumatiganiria na gutirika kiraniro kiria ameriire akimahoya kura. Maroiga atio makoretwo magicangira hari hagukua ugitiri na uguo matiagirirwo kunyamario ni undu wa ihitia ritari riao. Mambo kusema ati pikipiki ndo zinaleta wizi town, hiyo mimi naweza prove ni uongo. Na mimi kulingana na ile uchunguzi wangu nimefanya hapa town miaka 7, nimekuja kugundua kumbe polisi wenyewe ndo wanakula na waizi. Na siogopi kusema hiyo, kama mtu anataka kunimaliza animalize. Sasa sisi tungomba gavana ya kwamba tafadhali atuachilie pikipiki, hatutavunja sheria, tutamheshimu because ndio tulimchagua. Tafadhali tunamuomba. Miarie no kiamukirio ni kiama ya kuroboya Atwarithia bodaboda guuku bururi-ini. Muikarigite wakio guuku Nairobi Charles Gishira akienda thirikari ya Nairobi gukura na ti andu othe makoragwo na kibikibi makoragwo mari Atwarithia boda na oho kuga ni mehaririirie kunanira njung'wa niguo gwetha kihonia. Na twero tume CBD twero tumeha na twero tume tuthiha uguo iyo tio solution kwira andu moime mathie nitakwambia bara gatagati gakuwe governor na andu a bodaboda. Mutongoria wa Birigiceni Inspector Kennedy Nyareti alatetia Atwarithia boda na kuremera watho na thengia mathina maria aroiga maracemania na Birigiceni niyo ni ehitite kwaga kuhuruka nginya manine biashara iyo. Not a matter of willing, it is our normal duty. We will continue with the operation and we have been doing it. But now that the orders come out that all my bodabodas have been banned from operating within CBD, we will act according to orders from our bosses. So we will continue with the same exercise. Ona kuri uguo Gishira ni arutite mukana wa guthii igoti-ini wona watho ucio waga kurugamio. No matige koma marote mekire watho ucine mokire muiate twehere tone toina watho uriku na tutikaite tukabanga watho ucio nyitanirai hamwe na ithuĩ nigetha structure ria twinayo muingire thiini wayo. Arire Birigiceni ya kuruturura Atwarithia bodaboda guku mucii wa Nairobi ithiete na mbere na kunyitio thinga. Atwarithia bodaboda maramatha mehugite matikae guikio ngono magithingiriria uyu noguo mugunda uria moi ungimaheithia magetha. Kiuria kinene ari hihi ndugama no ino iguthie na mbere yo nginya ri handu-ini ha Kameme TV njitagwo Maina Kihumo.